Prijatelji, pozdravljam vas! Danas vam donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali i za cvjetanje i veliku berbu plodova. Zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Ali prvo lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi na kanalu, pretplatite se da ne propustite ni jedan savjet. Pa idemo na video. Dakle, prijatelji moji, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da saznate kako da oporavite biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele. Ali ne očajavajte, jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji, na organski način. Zato obratite pažnju na svaki savjet i na svaku tehniku koju vam donosim u ovom videu. Ako cvjetovi venu, listovi žute i opadaju, najvjerovatnije ćete izgubiti biljku ako je odmah ne prihranite. Dakle, ovo organsko gnojivo ovdje bogato je azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, ali i ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za vaše biljke. Soda bikarbona u kombinaciji sa cimetom u prahu ima mnogo hranjivih sastojaka za cvjetanje, aktiviranje rasta, održavanje zdravog korijena svih vaših biljaka. A kako ćemo ga koristiti? Vrlo je jednostavno. Prvo će vam trebati 1 kašika sode bikarbone i 1 kašika cimeta. Cimet je bogat azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, a najbolje od svega uplašit će puževe i mrave koji ne podnose miris ovog začina. Dakle, nakon što ste sjedinili ova dva sastojka, dodajte 1 litru tople vode. Svojstva koja želimo i koja su potrebna našim biljkama preći će sva u ovu vodu. Sada je u koncentrisanoj formi. Nećemo je ovako koristiti, već ćemo je razblažiti. Dakle, koristit ćemo jedan dio našeg koncentrisanog cimeta, otopine i 5 litara vode. Vodu obavezno dobro ohladite. Ono što preostane možete ostaviti u frižideru do 30 dana. Ovu mješavinu možete koristiti svakih 15 dana, nema problema. I na taj način će sve vaše biljke biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da djeluje na sve biljke, uključujući antorijum, kaktuse i sukulente, geranijum, pustinsku ružu, paradajz, paprike, krastavac, lubenice, dinje, zaista djeluje za sve biljke bez izuzetaka. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome!